Dnes sa pozrieme na tanec Verbung z Branova. Ukážeme si niektoré jeho tanečné motívy a priestorovú kresbu. Začneme prednožovaním. Dvojitý. To isté v opačnom pérovaní. A tiež dvojitý. Pridáme z dupy. Jeden. A ešte. A ešte jeden. Pridám čapáš. A veľký čapáš. Zakončím. Hop. A ideme okolo seba. Hop. A na druhú stranu. Všetky motívy ešte raz. Prednožujem. Dvojitý. Pridám vzduch. Čapáš. A veľký. Zakončím. Tanečníci stoja pri tanci obrátení na seba. Môžu sa držať za ruky, alebo za lakte, alebo za plecia. Ukážeme si to v tanci. Hraj. Za ruky. Z dupy. A ideme za lakte. A za plecia. No a keďže čaro tohto tance v nepravidelnosti, ukážeme si tanečný motív na 3 doby. Poď. Raz, dva, tri. Raz, dva, tri. Raz, dva, tri. Raz, dva, tri. Alebo na 5 dvoch. Raz, dva, tri, 4, 5. Raz, dva, tri, 4, 5. Raz, dva, tri, 4, 5. A zakončíme. Spojíme si všetky motívy a zatancujeme celý tanec. Verbung. Dvojitý. A ideme na zdupy. A čapáš. A ešte druhý čapáš. A okolo. A za lakte. A dvojitý. Zakončíme to nepravidelne. A dovidenia.